Hallelujah. Any edinu ye Jesus. Any edina ye bona no pay no ye Jesus. Any ye kaze Jesus ye da wase. Anope ye kaze Jesus ye mawamo. Anope ye kaze Jesus asadanka udi. Anope ye kaze Jesus wona wadi nkunimadi yamaye. Anope ye kaze Jesus wona waye biye. Esan zede waye ne bro ya adwene ye ntiase yeso. Anope ye kaze Jesus wona wahwe ye different ye fibe mu nyina. Wahwe yeso amaboni bi anka ye. No amatetre madaya bodwem na moja ridi ye mu afrusane. Etiana no pay ye kaze Jesus, ye kaze Jesus, ye kaze Jesus, ye kaze Jesus. Ano pay ye dini ye ba kupe. Ano pay ye dini ye ba kupe. Ano pay ye dini ye ba kupe. Oh, thank you, Jesus. Kabada bada bada. Ediba ko pene yamaso asase suro asase ne domu nwiemu emframamu enuemu baby biara edini ye ba ko pe marikabo shani makapa. Okay, edini ye ba ko pe esa dinu na no pe yamaso makondi makalabro salika bo kandima kudi abra kadu sakandi apa eziradu makadu seidi makondika asekete breskwa pakude lendi makoseka irika bolika bosi kendi yakaluka araba kote besu kandi makobra kaseidi ama ikarunda keba kula seida asega bala boka ba ilakupa liko daska timbaka aroba kela buka isalumpa limpo go sadaka bua azemekete makoshe lahaba eskwa makua ra askata makudeka ijiga abo adinkada akodi aradi keskuta iledi kabosi kenda kapa abeketeska mako abalikoha ikadiala zuke legora siata ikabre abro azea kaba akruda kayeka ablesia duaka sheka dua piaka. Let everything that has bread madia huminina nanopei eni Kristo dina he ye frame na Danquah senior aye katakyiefm we aye Katakyie live worship atuma hanyina live worship headquarters ne ha ye de wo sode ye ma de nyame asem ma wo ye wia ya bompa ne ya kanyamitiri mapo asem so de ya kire wo na ye gidi ye se de woni ye kona woni ye kona woni ye kono na wunya gidie no osusu nyankopon be kasa ho ami bia obi kan woni fie ho no mani nje ho mese ami bia obi kan woni fie ho no mani nje ho mese sede woni ye koi na wonya gidie dia taachire no osusu nyankopon be kasa ho.
baako wo se nyame ba bia te ase wo asase we so ne se no matter who you are not a waste. Baby ni twi ni kire say no just me hu how me sin fan emretwi. No matter who you are, said you would ye bia no won say em zo bia antimase me said you would ye bia no won say Mama said ya brabon wo ba kwa duru bia no enkachi. Delays are not denials. Delays doesn't mean God has denied you. Delays are not denials. Just a one brabon say what kechira and no chira say radi yankopon apaw. And so no na to die. Usika na ujetere na wodi ye adwuma no na ahye de. I wanna worry for so many years no ebani bi my de. One ka say nidie wo se wonya no abrabom say nidie no ewie wo peye de. One kasa juma na kasa na ya juma na kasa wunya bidie wa apply for so many jobs wunya juma ni bidie but I don't pay what this main country say delays are not denials. You won't confu bi mo me from destiny distractors. Me see a friend in Nana Danquah senior. Your destiny distractors. Obi tie me pa. Mama utie me pa. Minya be ma utie me pa. Your destiny distractors. Na destiny distractors, you know. Oma dia omo ye ne say, dia wade nyankopon akanfa ho no. They will make sure say omo mane mem. And a quiet bench so that the radia can't find one or move making sure so more money. A been a promise and fail. Hey, will be so back. One casa wouldn't say, Sikaya assume Sisi Branabeji says Sika will never hear Jumano. One casa wouldn't say Juma would call one. Ubenyam faso one kasa wonim say adwuma we say odi sika ne hyemu paadia ewade nyankopon benam so dia pagyawo nanso ne de promise and fail ato abrabo so. I call them destiny distractors. Anytime biano they are fighting against the will of God against your life. But this morning I came to announce to you and no pay me babe kachira wo say or so nyankopon awasoma ye na no pay no or say yen kanchira wo say do Osubebe numerade or say weeping may endure in the night but joy yet cometh in the morning. Osubebe numerade nanso enkosi se adienche no na osede eba enkosi se adienche no na orade mawadansidie. Osubebe numerade awro bebe numerade kodana bebe numerade nimguase ne bebe numerade enso ne beto numerade nanso enkosi se adie beche no na wo shinkunimdifo enkosi se adie beche no na visa na wo apply ne ya fra wo se bra embassy beje wo visa enkosi se adie beche no na bema na wo ne na tena for so many years awonye na adwene so oba be wade wo enkosi se adie beche no he will be the first person to call your line and tell you say hey Marco hey Yakosia hey ya joa hey this is the time afed ye yenkona mi nko wo busha hey osubebe nwumere de nanso enkosi se adie enche no
ho rade no wosusu nyankopon de ba ato yafunu mu osu bebe nwumere de bede nkosi se ade enche no a wonko adwuma no ade a wo beton wo adwuma mu no wanka se beje won hyema osu bebe nwumere de bede nkosi se ade enche no na nipa na wo hye wo bose bra na beje sika na fa ye adwuma no na sa nipa kro na fro se afa de sika no kra me hye wo no se me de be ma no me de bia ka ho enkosi se ade enche no na wo bia wo su bia no awurade nyankopon de sidi ahye na fru mu ma entie na no pe wudie me wudie Katakyie live worship. I came to announce to you, say clean all your tears, pepa woni wo mundi so na wo so nyankopon wa hyenyuma pass in the month of August no wo de be kwa wie pa and na pepa woni wo mundi so no wonu nyankopon wo se e ba no be wo bi no wo se ye che den kra na e yere so pass den sen kra no e ba no de bi beto yafunu mo enti mikase e metamfo e ma woni nyeme ho na se me hwehwea me sori agina me na mienu so enti David se Ewurade ne me nkwa wode why di mo kra na me ho popo Ewurade ne me haide me nkwaje why na me nsuro no ni pa body for time so what mi be sunshine me ma won watiri no hwehwea se enti David bompaye wose Ewurade ne me hwefo hwiri yame wose apembe toto ye benkum no opidu toto ye nifa na ye de ye ni wankwa na ye de ye ni wankwa na ye de ye ni wankwa ene ye de be show boni for na katua osum bebe nwumere de na nsuo nkodura sade enche no ya de no be bo nwumere de na nsuo nkosisa ade enche no na wosusu nyankopon ade awode sonko apowura oni pedwam anopenso obi tie me na wo ka amen na ne amen na wo ka no oboni nsem bompa ye bi e ka che Ewurade se Ewurade yi meji wonum ashamdi meji washamdi na meji ashama wako e kana no pe ensudi enti Ewurade anope wafena na wabodi aso Ewurade me show anim kwan Ewurade me show anim kwan enkosi se awia enkoto no na wo susu nyankopon akasa ho me bompa ye yimpa ye ma ho se de owia apie no sa na Ewurade nyankopon ma wo shebre apie se de owia apie no sa na Ewurade nyankopon ma animonyam mpie me bompa ye yimpa ye ma ho se de owia apie no may the sun begin to shine into your favor owia na apie no and shine into your favor owia na apie no and shine into your grace owia na apie no and shine into your expansion. Let there be multiplication in every area and angle of your life. I decree and declare, if I be a man of God, may God visit you. Osusu nyankopo enano pe wombra mesra wo juma mo wo fio wo juma mo wo fio e wo kani mo be bia wugina wutie Katakyie live worship osusu nyankopo mesra na no pe in the mighty name of Jesus. Now Bible say abrabo fo no koy no mo kosa Abraham ne yere Sarai do ayakata mala bro sadika payapa o se won kom ka kire won se afeda se yen kone yen samre biemu na eba kese pa the bouncing baby boy eda wo basara nanso me shall come to obi abrabo so na no pay se afeda se a year by this time, a week by this time, a month by this time. Na Ewurade nyankopon ye ho hyenkyerene ade bia wo bo ho mpayache Ewurade de ho anu ye ebrawo Ewurade de ho anu bia ebrawo empaye bia wo bo ho mpayache akomaso ade bia la wo bo ho mpayache anope Ewurade de ho anu ye ebrawo se obi bone nsema no wakache Ewurade nyame se papa Yesu miji wodi ji wonum asɛmde ɛna no pe kasam ho a ɛne Ewurade ba be kasa ho ɛna no pe Ewurade kasam ho a ɛne Ewurade ba be kasam ho o wasi Ewurade nyame asra me wo no wade ensempa asɛm afuru mu ma sɛ me meka nkyerɛ ahune o ma mo hia ade wasi Ewurade wo me so wasam sɛ me meka nsempa no enkyerɛ amane hunufo wona edida mpunkyire mu wona ne krawra ho wona bebobu wona ehu de wo ye wabrabo Ewurade sɛ me nka nkyerɛ wo sɛ wo gina wakoma chi puno no wo ribom na so be bie no a
and nano pe obeje so na obeka nsema kese inta na wodi akire e sanse nsema kese inta ni bi ne die o ka kire Jeremia se Jeremia minnim wo fi wo na yemo ayata yakobata emra na wo yemo jatoano. And so God knows you ewrate ni mo woni mudin ni mo busia wo fi mo woni papa ni ma me wo enti ma me menya ba ma wutie me madam fu bia wutie me me dofu bia wutie me ena no pe rade se me nkanchira wo so woni mo enti ni ma woni mu nti no odi nsenchira na ebra wo ni ma woni mu nti no odi adanse ebra wo in the mighty name of Jesus. So would you akasa receive it? Makura ba Duano pase na minya wuram sadia na I am too charged and ye babompa makoda ba yakada bu salapa abrantu makada ya bazuda urakada ya maku mazeta maku abayadu mazela bruce sedeme kaba aduda. Hey, obi tie me na no pe ya yen wura mu be 10 minutes mompa wate Rabakabada biwano denyamiase biwano wo adwumemo denyamiase ye mompai denyamiase. Oh Father, we thank you. Malaba ko basika tapapa wasusu nyankopo yeda wase araba kado shayama kapapa biwano denyamiase ye mompai adie chen ye wantimi ananyamiase wo sore ya na ko wura wo dwaye na wudware ye wantimi ananyamiase biwano ne ye nanase maranda makabaya pada Urage mama unzu obi hwe wo TikTok ye frana adepa 1 adepa 1 mra Facebook no me join ye na men kan se bi njire no boate ne so join wo TikTok won so a wo fie no pese wo join wo TikTok a eye Sherib Nana Danquah na Sherib ni nipa bebere ntiase da ko machirim Sherib ni ye CHERIB na wo de Nana Danquah aka ho Nana Danquah no Danquah ni ye DANQUAH eye Sherib Nana Danquah bra TikTok sisi e bra na be join ye ne mompa kase wradi Yesu Papa me dawase ema me nkwa me different me fibe mu nyinara efi January di besi bosomi August yi mu wahwe me so ama de pa bi acheme mante atinka boni bia anope me dawase oh anope me dawase biewano mo
no perade be kase obi ho me see omo joining what TikTok nyina na me bompa dia mom Mr. Eddie Miss Alice were joining on TikTok. Akosia Graces were joining on live on TikTok. And you have bompa. Was what time the semi dot anemu. Nanso medium empire na mede mebo. Jordan say Jabez ma me won wo eyawo and so because of that you need to know or to need Jabez at CN say o yawo na me yede me won o yawo na me nyinshan Jabez e ne din bi da so e ne din pa ya ma wo din bia e din ankasa no kra no wo hu so fareba but if you are going to pray so be sorry agina won na me enu so na waka kire wo say ewrade e dia aba me so me mpe and so in the dadwene kodada ni gwase promise and failure ba me so meni nje ho mempa ewade yefiri me so God is going to come into your situation and turn the whole situation around. And so Bible say yeah the Shadrach Meshach ni Abednego kotu jafuni mo and so man power mu nyameda they believe and have faith in God that during their last minute on their death penalty during their last minute before their death pit no matter the situation, no matter the perplexion, no matter the agonies, no matter the pains, no matter the setbacks, no matter the agonies, the perplexion that you're going through, God said I should tell you. So ubenya jidie na waso no sufferade muya or no sufferade is about to turn situations around. He is about to change your story. He is about to change the situation. Baby, I know what dano. What so oba beteni ho oba de ensachira ye eba wa brabo enti emawoni enye emawure ho mawoni je esanse wonu nyankopon. He is still in the boat. God is still in the boat. Enti asua for the nampone so no na aswachi ne bono omusi wo wura enti ye yire wonje ye Satan no Bible say na Kristo wada na dana no wada no nkyere se no wada se onfi na suafo no but no wada se mo betie mo denden so na mo suafo mi asafo radia ayala kapaya paya. He is going to answer you from his holy of holiness obejemo so e wo kronkron bia ho arama kadia bala ko sadaba wona onim dadwene ni amane so eni gwase atete e kawona mu. If you are going to pray this morning, God is going to change your situation. If you are going to pray this morning, God is going to bring you testimonies. And pay sober bompire. What this what you done in the mighty name of Jesus. Me bompire manya me baby what tiebe. Me bompire manya me baby what jedi. What jinya me somebody. Se enano pay. Adie bia wonemu a wompe. Adie bia yen twisan wa brabom. Adie bia aye twisan wa brabom. De aye sikahye wa brabom. Osusu nyankopon brabom mo. Osusu nyankopon brabom mo. In the mighty name of Jesus. I decree and declare into the four corners of this universe that God should come into your situation. I decree and declare into the four corners of this universe that let the winds begin to blow into your favor. Let the northeast wind begin to blow into your favor. Ma epoyem framano and shall say blow into your favor. Let the direction of the wind begin to blow into your favor. We direct the wind to blow into your favor. We command the sun to shine into your favor. And we command all working spirit of the Lord begin to fight for you in the mighty name of Jesus. Ayama kabala satikapa esketema kobala azela
kubres katamakunda eleba kude besada ayegedebra izelegedebra amakapapapa ibako sadali kapalaba. Oh, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. For his name's sake, though I walk through the valleys of the shadows of death, I fear no evil, for thou art with me. The rod and the staff, they comfort me. For you prepared a table before me in the presence of my enemies. That anoint my head with oil. My cup runneth over. And now no peradima ukruwa nyememruso. Eradima ukruwa nyememruso. And now no pay Mr. Eddie. Eradima ukruwa nyememruso. In the mighty name of Jesus. Arata katabayaba. My cup runneth over. Yedi ukruwa nyememruso. And shram ukruwa nyememruso. Empeja ukruwa nyememruso. Sika ukruwa nyememruso. And kanko ukruwa nyememruso. Akwantuoka ukruwa nyememruso. In the mighty name of Jesus. Anope mi body ya. Anope mi body ya kosia. Anope mi body kwame. Anope mi body ya kosi. Anope mi body yao. Anope mi body kwabna. Anope mi body kwajo. Anope mi body ya kosia. Anope di biara yedi atuo. Mission come to abraboso. So ukruwa nyememruso. Ukruwa nyememruso. In the mighty name of Jesus. Ukruwa nyememruso. Wa shemo TikTok. Wa shemo Facebook. Wa shemo YouTube. Wa utie Katakyie FM 90.9. Anope bisu ukruwa nyememruso. Yedi ukruwa no. Enshira ukruwa no. Empeja ukruwa no. Sika ukruwa no. Akonti ukruwa no. Awadi ukruwa no. Awo ukruwa no. Enanope. Ejuma ukruwa no. Enyememruso. If you believe it, shout, yes, I believe. Makora bakata bata bata. Ewurade nyame na yesomo no. The Bible says that he is a consuming fire God. We oja ehye nyankopon. Ewurade amoye di atamfo so. Mama and now no pay a radin kosuma wini watamfo so nguni wate. Me ba rich mo me bompa ya ma so oduma nkuma nyankopon mani nsi uye wate. Ewurade mani nwie uye. Makabura pata 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 ba. Mr. Eddie nyame shira wate. Misi yeba bompai. Yeba bompai papa papa papa. I call them destiny distractors. Omuntimi say the nyankopon akanfa ho, but emom they will distract you.
ɛno no omutimi distract wo bia ma obitimi kwɔhyɛ ne ho akonfo no one share a painful bit me distract you to the extent say one share demons bit me distract you one share principalities bit me distract you one share one kasa wonu animo e bit me distract you to the extent say one kasa na kasa what hokra na ye wo se kone koka wanu aduru but I came to announce to you they are just destiny distracted. They want to confuse you from reaching your goal. Paul si mirikanu metuwi okono suma kuwi na dia akami ara dia akami ene semetua na mo dia akami ene sano pe obi benya gidie dia akami ene sano pe obi bobompai dia akami ene sano pe obi benya Kristo mu gidie na wotua na mo na wotutua na mo na wotutua na mo na wonhwebe nkumu nhwenifa na wonhwedie benkumu nhwenifa na wodiete die nkofo eka na wokɔ nanimo na wokɔ nanimo Bible say obana na modie to the finhye dumienu no what is a Kristo etwamu no en wo busa de banadamfo ba ko bi se enye de ofri Nazareth no na banana enye de yese wo sayade no na wo ya wanwade no enye sa papa na ba betwam ya na enye moje ye to me for 12 years de me masa papa we nkoda se menye je wo se menye gidie bi enti twere ne se gidiera the spirit of faith mama menka se bi nkyerɛ wo gidia nkasa masa akɔ you need to pray for the spirit of faith was a bomba ye enya gidie sunshuma was a wunya gidie honhom chance gidie eye honhom se wanya sa gidie no a wontimi ntoana mo enti ansa na Kristo mbra brabo no no ansa na Kristo mfa danse mfa mbra obi a wote Katakyie live worship na no pay wo show on YouTube, Facebook, TikTok no ansa na Awurade Nyankopɔn no pay wonya ho sankyere no you need to have the spirit of faith enti twere ne say wana ababa we onya gidie honhom ebowura no chance na damfo no obusa na damfo no so ojai chance na tidifo no kro mudi na chi no omoma wo kwan ma wo men no enti sister be ya tena wo baby na moja no nkoswa entu enti sister gabeya enkatina wo baby na moja no nkoswa entu na doctor ye oye heba doctor yikura no se wasase am wo bibiduro bia wo no nkakra enti ada na wo nkoswa no bibiduro ne nkakra aya pala bagada bada na twere ne se woni na damfo ni di nkomo sa o si debi we nye heba nduru asem debi we nye chemical drugs asem because for 12 good years ena moje ye tumi na se mehia jenko we ya minim se wo yen senkyere ne a wo yen senkyere ne wo di ba betwam wo ye kuromo afari he ya eni kwan se mehwema ni twemo enye meba wura ni panimu matese yesi ni suani ba ku de ni tirimodem na sa suani ni yefa ni Peter ono de wo be Yesu Kristo a ono wo chain security agent ono wo be Yesu a wanhwe ye kura wo betwese kan de prawo nenso de se de manya gidia se de gidie wo mo ba wura me se Peter twese kan yo se wanhwese kan yo me se Kristo no me ben no na minim se me ben kakra kwa na me nsatea we minim se me ben kakra kura na me nsatea we enya kanatade na aya pala kada rosa makapapa mojana etumi no ebecha na afendro na mapaki egumi wardrobe mu no endro no mejaye enom na Bible say ababa wonu bowura ni panimu no na woko satan mojana tuno animu ya enti obi piana no wokofa no obi apem no no wokofa no obi apushi no akakakakra na kamami ya teato nenso wo say media man de menwenya wo Kristo ide me mani ntwamu nko mu piami o mo mpiami o mo so me nsatwemi o mo so me nsantwemi o se de mewu Kristo yi nko ade me se me so na tare mo mama you need to have the spirit of faith and now no pay so benya didie honhoma Awurade so be kasa ho na no pay
and nano pay so benya jidi woma and what this will bansra by anymore. The spirit of faith, Bible say, afia papa weiko na woko afi wokoya and woku Peter na yema sino oduru Peter nchena ni yema sino osi and you swani when you feel Peter no ono na twetwe sekan no ono na ni tiri mo odin no ono no ye Kristo we bodyguard no owura Peter se wodi Peter o se wodi die yo we ye bodyguard o wo twe sekan yo media me se gidi amanya no me so Kristo atade mo na Bible say Peter shenanim na fe Peter manu mabati so wose ma me wo kwohe me ma wo kwa ma wo me ya jinkwa no wose Peter so won so kwan mu ha ayatata ene me no de be face so ena no pay so obi ne yade ba be face so ena no pay obi ne anim gwase ba be face so ena no pay so obi ne promise and fail ba be face so ena no pay obi ne nkobese ba be face so ena no pay obi ne adwuma sey be face so obi ne sikahye be face so ena no pay me tidi yero say ewade nyankopon ba be turn this situation around no they are done shebebro one will Peter sa kata baba ababa woni Peter sa wasi se Peter so one sore wa ena minu mienu ebe yententam one wo ben Peter fa no fa mami fa na Peter fa one sister ikoto ye en wo tenenensa marapa papa anopo bi benya didi ewade be kasa ho anopo bi benya didi ewade be kasa ho o tenenensa ene ko so Kristo atadim na Bible say amunumu hwa mujana na etunu emfishie dumienu no at once by force immediately and instantly mujana na etunu no ababa woni ni ban so pe na mujana twa. Glory, hallelujah. I don't pay so be the spirit of faith. No one ever bompaye. Kasewradi Yesu. Oh kasewradi Yesu. Me bomi shemano pay. E bompaya. Adia atete mache. En sheswa be sheme swache. Seye ya die. Promise and fail. E radie. Meme na Danquah. Shall promise and fail wedie. Wona woni me hawa asha swache. Me pese ubo udi na ubo hawo ne shoho. Wosi awradi Yesu meme na Danquah sa promise and fail aye hami sa manie ya e hami wona woni mbosha ho awradi me semempe anope me bomi shombo mpaya menye gidie honhom awradi yemu sencherene come on biano bon shombo mpaya mashata papa Biano bon shambon pai. Ya kapala papa. Ya shala papa. Makapala baya. Biano bon shambon pai. Mashala papa. Urakala braya kadaya baba. Washara pakata baba. Biano bon shambon pai. La ruza makala basa diapa. Aselem pakadu makebaba azelem prakata baba biwano bon shambon pae dia abo so no ompe dia asha so no ompe wona woni ma problem a wonemu wona woni ma mania wonemu ayegadabaha makoma la baba Maria ruara azetes ketemaka azerebegedebekaba iliba koba sina in the mighty name of Jesus Christ.
Destiny distractors. Shabra no ntimi nsen no, but enam say omo ankasa no mo pese omo distract wonti no na tese omo twintwan wa kwan mu na omo sese nyoma, but Ewurade say they are just destiny distractors. Omo ntimi nsen de onyame hira no ntimi sofu bi ye fe no abuburo kosua o se ade beye no ensheda anope Ewurade Nyankopon hye nkankere wo se wonu safo Ewurade a ode yedie dom atom no ode nhyira dom adom no ode awade pa dom adom no ode ayaresa dom adom no wo se wo menkankere na no pe hye wonu safo Ewurade wo hye nyuma paase no ode bekọ awie pa emma wo bamumu emma wo kra ran ho entini suo said the midi kankan no wo se do weeping may come in the night but joy it cometh in the morning. Joy cometh in the morning. O soon bebe numere die. Nensu enkosi se ade enchino. O soon bebe numere die. Nensu enkosi se ade enchino. Na wo so Nyankopon de sedie ese wafunu ma. Enei na wo yare a wo da wo. Enei na wo yesikani wo bofom. Ena wo namfofo esiri wo. Enei na wo namfofo nyina wo ne omo sisu o ma ware. Nensu wontimi nware bi. Won enei na wankasa no. Wo pra konto na pra. Wo namfofo wo ne omo ye madwunse mutu kwanyina. Omo nyina akọ na aka wo Ghana. But Ewurade semen kankere wo say, though the weeping may come in the night, but joy come in the morning. Weeping may endure in the night, but joy come in the morning. O soon be numere masara nanso kosise ade eche no Ewurade Nyankopon de sedie se na funumu ma o soon eba ma abofra Ishmael nanso Ewurade Nyankopon twere ne se abofra ne suye no osoro etenene ayanda makuba sala kadaba Bible say oba kunani na ohia odifo Elijah no na wona mamanie mu pa ni kuna woja na wona nsowe matete aningwahye mu ebisi wono kura ne ku ni kru obi kura se wono ankasa na poyi ni kru obi kura se wono ankasa no kura no beye hyenani ase obi hye se was wankasa no wana wukunu nanso Nyankopon soma odifo Elijah ma ne ko no okunani anu odi awreho na aka ne last aduane a wone ne ba no so kwa akodi na nko makoto omukunu no Ewurade Nyankopon ba situation mu wonam odifo Elijah so ema afei aduane ebu okunani ni fie mesie na no pe ade biara wahwere Ewurade Nyankopon ba be multiply na ma wana no pe. There is going to be multiplication in every area and angle of your life this morning. Ayara kapa papa Ewurade Nyankopon ede moho ebre wa brabom wate. There is going to be multiplication, sir. There is going to be multiplication of your finances, sir. Usika semba be multiply. Yedie ne ba be multiply. Awone bi ba be kan ho. Ejuma no ba be tere wa hye wote. Wan kasa no abrabon no Ewurade ba be multiply wo. Wutu abeba be any multiplications, sir. Ewurade Nyankopon ba be sra wo. No dia danhye be ba be bro ende anope. Do we be may enjoy it in the night, but joy come in the morning. They can distract your destiny, but they cannot take away what God has given you. Omubetimi distract you. Then so they Ewurade Nyankopon kafa wona de. Omuntimi nhia no kwaida. Kase muntu mi. Makoria makula makaya bado celebre antona ke. Chigaru sekatu ya purisha kati. Kobrasia karusi. Imakuwa biele suwa.
rakashara kapapa kasewadi Yesu enano pay she me bomi shambon paya ade bia yamedia ne nipa bia fa enano pay me bomi shambon paya me fama ade me jema ade me fama ade me jema ade come on bon shambon paya mayala baya bala bagaba janta maka papa ade bia yawodia na oboni fo na fa come on jawadi mayala baba jaka papa jakara papa adie bia yawodia na akodia watamfo aya papa dia yawodia biara na akodi nipa hunu bi ho abompa ya jawadi aya la sha aya karara bado sha tane karapa kado shapa rakarara marebada rakado sharabada yanda makaba yapago sharebaba yapapapa rakadara baba yepeke debreskata ilaba lonta yaba ina makoba sha ina mayabala rapapapa adie bia yawodia mawani mene bompae dia yawodia biara atamfo aje dia yawodia biara akodi atamfo mawani mene bompae ibadla baba in the mighty name of Jesus Christ. Ephraim na Danquah senior. Ephraim na Danquah senior. Mami me phone lines in what? Your mom pie manyamema. Mami me phone lines no. Me mami Vicky boutique anope wotie. And tade papa pay you no. Richmond de point no akwaje atare ba ko. Say Richmond wo bombe mami Vicky wo boneka too much. So wo pentare papa pa de no ani Vicky boutique and tuma bag wedding bags suit and pabwa lace watch bet a chen kura na wo pebia bag na ye di sen ye musa no abroche voni free abroche ba na ze bag no mo de sen mu musa no unya bi wo ba bia se Vicky boutique ye ne no ba ne din hwe ni mu afari heya anope me ba na me mami Vicky boutique no je ni boutique na ni mo no wevu ye ebia mami Vicky boutique obi anyame njira no enti se wutie na ope bag atode akọ occasion pa quality bag pa de akọ program bi wadamfu bi ye ne wedding wan kasa wo mu kura na wo ye engagement wedding na wo pentade pa sentade pa ye kantade pa de no ani Vicky boutique wo ye soft wutie me wo pe suit pa wo pe shirt wo pe belt quality one no wo pe watch quality one na ye Vicky boutique anope me mami Vicky nyame nhira no Richmond mami me phone lines no wate ye mom pae manyame ma medical can say month of August we no ya dance enko a a 059-421-2823 and that's 0549-687-100 0549-687-100 and that's 059-421-2823 Frenia Mompai.
oh bompire catch nyame say okay mama nkwa homa no so okay hello okay me ba jodi ni baby afefi ye frozen ye fro fusu ka se frin kawe fusu anope ede ne wo haw ede ne wo ka se frin tabre and just say infancy wo on osofo enche yebeko saa side ho fusu de na opese na panyame ye ma wo fusu ye minya fusu jina ye mama wai o network no aha wo se den o Fred da wo so nenso wo ye mre twere ni si sunsun penenso honam ye den ye mre fusu fa onsa benkum to wakoma so mama wate na me mompa en fama wo de onsa benkum to wakoma so a bowdin 14 times mema ni mpie wa no bono wo wakomam na me mompa en fama osofo nyame juma na nafom and nafom fosu bowdin 14 times bon wa wakomam fa onsa benkum to wakoma so na bowdin 14 times wo wakomam na me bompa ye de ama why Jesus Wawi me bompa ye wo Yesu Kristo Nazareth di mu sunsun biara ye sumani fru ma me abusua mu na wo bompa ya obejuju ano se o ma wo nyanya medjuma no ene ye di Yesu Kristo moja sini kwan Twenisi yensi obonefo no kwan na wentimi ameya metroya ma me saye ene no pefo so me bompa ye ma ho wo ma me abusua mu o te biara ewo e kasati abusua mu mema na ema wontimi nyanya medjuma ene no pe me bompa ye yimpa ye ma ho wo susu nyankopon kasa ho na sa tumi no wonsini kwan fi na kwe me bompa ye yimpa ye ma ho se fi na kwe abofo mu woden emeka wo nyamedjuma in the mighty name of Jesus Christ. Fozu ye pon afre me wate na me kire wade amwaye na menka no online but memo akoto ade bi na ma kire ode ode be ye waye na Awurade Nyankopon ebebo nyame nhira opa unshu betimi afra ba so 0549687100 ye bompai 0549687100 what your friend e ka wo how kan problem ye de nyame tumi be solve the amount also bonya anya ade bia na hospital semu enra ye ko asore de na wo no ho maami bia ne tiefo mfa ncheme sebi ne nai apro wakoda hospital ne nai no doctors wo betwa na nurse ni a wo hwe no nurse ni ne hwe no nurse ni koda e no so da ya wo so obi abona sum se wanya maami ne nai ne hwe a odi afani o medi agro ono ne nana onu ye pesi etwa nesi ni no so de wonamani edie eye de ekeka de no se bia betima maintain ni nan na nesi ni koda ya oso da de wi obi esi abona sumu no o wan wo se maami we mi hwe ni biem mo nsesame wo de fani o medi agoro 0549 687 100 0549 687 100 ye bompai kase Awurade Yesu onipa biara woni me chichu abrabom me bom nshom bompaya me di nyame je twifa no so come on bompai bashata ta fire
Do I know what you want, bravo? Fire, 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 fire. In the mighty name of Jesus. Pejon sakase ready yesu. Se me bom nshamo. Na me bom paya. Woni pebiara. Me kom anima. No oche me san. Die me kom anima. No oche me san. Ena no pay. Me bom nshama. E bom paya. Mi di nyamija. Shifa na so. Fire! 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 Bonfire! 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 The woko wani man watch you sound abrabum. Come on! Fire! 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 Jesus! 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 Fire! 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 Jesus! Fire! Jesus! Fire! Jesus! Fire! 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 Russia pakataya patosha nika papayaba. Fire! Fire! Bonfire! 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 Russia tayaba. Fire! 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 In the mighty name of Holy Spirit! Holy Spirit! Holy Spirit! Destiny distractors. Omo asem na brother Sameka na no pay. O se katamfo nko anka wanim egu ase. Joseph munwa no mo distracting to the extent say senka Joseph antimi enkura ne gidie mu ya enka ne nsan koka ne nkunim di abotere no. Ena no pe wo bompa ya ka chi nyame se abotere bia ewowo na nipa bi mu mpese won nsa beka sa abotere no ubo won nsa bompa ya sankofo no de wo se wo wuo mu no twere ne se de wo se wuo mu beko wuo mu de wo se nim guase beko nim guase mu. Number ni 0549 687 100 0549 687 100 0549 687 100. Hello. Hello. Me pa chodini baby are free. Hello. Hello, me pa chodini baby are free. Baby I want yeah baby I want me dede wo. Okay. Me nyaba no onko no nsam na baby wo ni dede wo ho pa. 0549 687 100. Otike mu na wutie yeso a pick number no usina be fra no wafre 0549 687 100. Hello. Ebacho ya je wa me kasa free mbem. Eje wa o kasa free mbem. Anope cho me ma me ba ko ne kotojo ye ne ya. Ni kotojo ye ne ya. Ebacho na wa ko hospital de. Ebacho odi akwa on. Obe nana. Ebacho ma onfa ne nsam ye nu ntu ni kotojo ni so na wo so fa won sa to so ma no. Me bompa ya meje wanana in the mighty name of Jesus. E wade se ne mantam pia mu ni yenya ya resadia ene baby eje wa wona na wo biara en wode mbowura kotojwemu awode mbowura kotojwemu awode mbowura dompemu awode mbowura ntinimu awode mbowura wojemu awode mbowura ni pejwemu in the mighty name of Jesus.
In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. On one suffer radia was sayadia embebiamono and none of penny to me in a water. Yet said the one and in the name of Jesus. In the name of Jesus. I see the Lord is sending the good strength. Or so soon and coupon and what deep running in the name of Jesus. We speak the language of the angels. Let there be an instant miracle. Rakumaka Azwa Iriba kompa lipakata Esketema kora pala Ilaka do sekapa. In the name of Jesus. Osusunya kopo awode Yedi bawra ni pegemo Ejewa una receive it. We receive it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I want them bawra ntini mojemu Rakado Salem Pakatapaika. In the name of Jesus. Amen. Eje waso ne nsenemane nante o nante na bo Jesus eto aso 7 times una 999 Jesus no born 7 times is here mama. Jesus. There is going to be an instant miracle. Me see nipa young girl now of friend. Me see na na benya dance. So see ni koto je ye ni yontimi nantie. Ye body Jesus good so. In the name of Jesus. 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 Ye dia wo dia bawre je wana na koto je ni mu. Too many are so bold the chief of the Paduani. Oh, Jesus Christ, anymore. Amen. Say, Jewa ATMia. Ye pon program na on frame and as so ye o tie mi sesi ya on koto communion wine eje wa wutie mi akoto communion wine ye pon aframe e kire wade ama o sa ya ka ho ama awurade nyankopon de adanse de abre. Hello. Oh, good morning, me pacho odini ba bia free the friend Auntie Susana if you are automatic tima Auntie Susana if you want to tell me, somewhere in your situation, let's see a human problem. But I was not a people. But this is right. You want to woman. And no one can you a minimum number of them. You seek a some you too much some you want some appointment. Nurse is ready. You want to be somewhere in Sabaka. It's brown type. Me Auntie me pacho ozi udini ye Susana. Me pacho Auntie Susana. Atwemata timan. Me pacho. Mama na wo ye nipa den. I sent in a mibusa sa asem no because me wusi obi a twere wo madin no de akwa gina bola so. Na asema o kan se send monyam na eda wo man so ne de o mane embemu because wono ne ma enya send monyam no enti se se mere ya mama no kasa se sie ye no mawu se woni obi won tokwa serious nipa ne ye busuani but awurade nyankopon se enkunimdie wo wafa wate be se wo be yire wo bompa ye no wonya gidie wo Kristo mu a ono asefo awurade nyankopon de adanse bebre why ema wo ba mu wate. Oh, no, be in Tokoba, no, the before for a man so. Because in the realms of the spirit, what I am seeing right now, no, a very dangerous. Nipana could jina bola soon watch the woman ding and was a saying Munyamano, oh, my name, Mamma woman. It is a woman who when you are near Maoma, Ama woman swan, you know, more mom paye, and near more one Casan Crana, or my warrior who be a dear momo. Mama was it? Yo, ye kanya mitiri mopo. Also fonteza.
enti se nipa no ade na nipa no aye no mama se ye nyina so ankyere wa kwankyere ama wo so anfa anye ne counter akwankyere a mo bebom pa ye beduru ba bi no kura ma bambebu betene me bompa ye ma wo Yesu Kristo na so adidi ne mo woni pe biara woni wo twetwe na wodi afra wodi akofra wo ma osusu nyankopon emona mena to ye kane dum eni guase ni wo wo ni yade ye ene nkasa ni pa no pay in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. En suruma biara eda wo maso na nipa bi peso pepa san suruma no no de enim guase eto mo so de me chewo Yesu de mo me chewo Yesu de mo me chewo Yesu de mo mi peja wo ne wo mani nyina efiri esumo amama ma wo se mo dam na mu na mu tini so ne wo mani nyina na mu tini so se obi megemo na nso obi emegemo wo nipa biara mo mawura wo ye na nigye ene wadi yankopon ma na ni mu guase de mawura wo ye na nigye wadi yankopon ma na ni mu guase in the mighty name of Jesus Christ. Mama kawonsa mienu bom say na me mompa ye mfama ho because me hu se wa edu ba bi na usika wo hu se ma wo de ye business pa be se sika ni nyina hye kawonsa mienu bom mompa ma in the name of Jesus. Me bompa ye ma anti Susana ufefi atwema tachiman ade biara ye de soliti a wusika sem se ye sika hye wo homa ene fi na koya me chema fi wo so osusu nyankopon fa danse ense wafunu mu ma in the mighty name of Jesus adumuniti amen. Mama me sorry dwumadie no so afra me kire wade ama wakwa ya ama wo ne wo ma no wate na awurade nyankopon be sa be restore why me say ye pon a me fra me na me kire wade na ye na awurade nyankopon be nam so be restore ne ma why me pa so mati nyame shira amen amen. Hello me pa cho odini baby afefi we did Samuel man me kasafi ne be chama idea Samuel Menu Pacha me kasafi ne be me pa cho no pede na pese nyame ye ma ambe chef na ni chef ba babla bo mo bi apa bi tiri na wa fe tinta mo ba pa imam promise and feel ntisa awade me bompa ye ma me nwa be ma manu ade biara eye promise and feel wo huma ekutia no efi na ko ye de Yesu moje chifaso 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 promise and feel wo biara edi ni papanya promise and feel wo biara edi wo papanya ni ye pese ebiso eba ne beto so ene wo Yesu Kristo na azu atidimu gidi a wonya wo di afrei ye de ososo nyankopon tumi ni na hoode ye chifa sa promise and feel wo no so in the mighty name of Jesus Christ aduminti amen. Menu am woni mera sore wate atiyo awurade nyame nhyira kwaso ati Katakyie FM Katakyie live worship awurade be ye oye bye bye. 0549 687 100 059 421 2823 059 421 2823 and that's 0549 687 100 0549 687 100 yeah bompie. So for your bompie. Hello. Good morning. Me about Udini baby of free. Pacho your froze. Okay, say free. I'm maso. Agrek. Okay. A Bosch side or nice a quarter switch you nyeza. Mi sister mi aba de na anope opese nyame ye ma ho. Eye juma be. Because I document
light prepare pork kwan na masha. Oh, okay. O pese nya me hira won san no djuma so. Bible say ensa enye djuma na ni kwan se didie. Ye pon a frɛ me wate. Ye pon a me bompaye de ama be bompaye ma djuma na beti ye pon a frɛ me na me nkyere wade na wankasa be gye won sem. Me se pork ni ye be omo be wia. We so afadini bra. Me sa bo advert free de ama. Ama omo kwada so fuo nyina omo mra no omo medi dokono me bompaye wi paye ma wo Yesu Kristo Nazareth ni se twere ne se nsa enye adwuma ni kwan se didie dia ene wo Yesu Kristo Nazareth di ni mo adwuma me nwa ba wo bieye abofo me sra ho abofo me anointing ho in the name of Jesus and none of power susu nyankopon ho odini ni tumi emra wo sesia ye de Yesu moja petepete ho se moja nan kasa entwi domo moja nan kasa entwi sales emra wo na no pay in the mighty name of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ. I am very careful when you want because when you want baby I will hear Juma I am very careful why also because what the Americano Ote afedi emuye radio ni muye ye wonti ana na wa ba Facebook live no say sa agree ko ne de aya na ewo akiri pa aya na ewo akiri nanso so no watimi anya frequency no na che say agree kromo ase ana nwamo ase ana ofrefri ye chia kwada so fuo nyina me ma me si connection kwada so rich man me ma me was saying kanentem kwada so yenfa kwada so dwomu wati kwatente me mpesa ade no Jesus Christ kwada so dwomfuo ni nyina ye chiachia mu nyina me ma me si kone enti nwamase fuo nyina so ye chiachia mo tana so fuo nyina ye chiachia mo nyenche nyase tabre fuo nyina ti Katakyie live worship Katakyie FM so for ye bompaye why hello oh enti me nyina so oh bompaye akache nya me se die nani sanwone wo ma Bible say embra King David ko akon no obaye no na atamfo aba besesa ne mane ne japade wono obi edi sanwone wo ma o obi nya ya nanka wo ma no de wo ye hanam de ama wo nse obi nya ya nanka wo ma no wo ku wo nyina obi eni sa wo ma because enimonyam e da wo ma so no enimonyam a won kasa wukuta na ebi abeso wo aso no obi nya ya nanka sa enimonyam no kura nya de eni ho enti atamfo no ma hwehwe bibia o ade o mo hwehwe ya na se o ma ntimi amfa David na o ma amfa no ni fio antimi amfa ne hwe but o mo fa na japade ne ma na nka obi ba de o de ne ko he hello me pa so di ni ba bia free Barekese pa so ye free o say Felicia Barekese Felicia no pede na pese nyamu ye ba o pato sombe na o si na ya sa ya ko hospital aho to ya wa ya resa aya na obo wa na ya wa obo wa pa osofo ye bebo mpa ya maminwa ba Felicia why Felicia nyame ya adoma utie mi a wonso so nyame ya adoma to communion wine why eneni kwanza me ka betima menka to communion wine ye pon afre me na mechire wade ama wode aye why me bompa ye wo Yesu Kristo Nazareth mfansa to yem na mompa ye ma ba bia wonu so obetimi afensu ka ho in the mighty name of Jesus. And what the made wa funa Felicia no mo je ni mo ade bia ya yare sunsumo ya pamono
wonni tena biara wonni Felicia nipadua mu. Felicia nipadua ye Kristo asode dan. Enti ade ye Kristo asode dan de. Satan wonni wo tena biara. Enti enano pe me show. Enano pe me show. Enano pe me show. Fili padua nim ko. Fili padua nim ko. Fili padua nim ko. Fili padua nim ko. May the high to Felicia wonni padua mu. In the mighty name of Jesus Christ. Baby who jina sesia wo ba ye kese ho. May the high to wo so. May the high to wo so. I are so in the name of Jesus. Rakabros yela karosha nikapa. Rakarushe kadabakada. Rakurasha. In the name of Jesus. Felicia yapon frem wate. Ewrade nyame mfa dance endomo no mfa mwa wa domniti. Amen. Hello. Good morning. Good morning. Me wo me pacho di ni ba bia free. But I found my dear charm because I preach a new site. Atwema twede ne za agogo achi ho. Me ba join. Okay, ano pe de na pese nyame ye ma ho. Me ba join me 9 mina nti ma ko hospital so still ne me free me sisi be pem me 9 eduane si pom ni mina. So for woni se me ma mi die ya akoye se enura de si wa asore de mo ho no. Ma me ne nan nyina pro. Doctor so obetwa. Nurse ni ono no so anya ho a wo so ade no kakra no. Ono no kofie kodaya. Oda wan ni nipa no hwi na sum se wonim na ososo na ne ho biem a Debrade adi beye no. Ewiase ewu sofo. Ye kan ne san ewiase ewu. Wo de woda no wada. Eti na wo say yes wo sori anopa bi e ball 10 anaso wo de wo sori anopa e ball 7 afa wo fidie no to Katakyie FM. Mama mebo mpa ya ma wate ye ponso afreme na menche wo ye kira kwan nyame ya adoma meche wo ye kira kwan nyame adoma memu ohia wo asore dan ho wate memu ohia wo na ya bompa ya wate na Awurade Nyankopon ebeye ho nsenkyere ni ba bia wo no fa wona mienu esisi fomon na so wo betimi aso wo kuntu mu aso ede wonsa mienu aka wo fit ni twi no mo kana sei wona ase enye okotodwe aha wona ase ankasa aha fa wonsa mienu so na me mompa ye mfama wo na wo ye adwuma na wo ye no na wo ton aduane ana me ba join na me chi bayre na wo chi bayre me ba join so for wiase ehu na bayre chi kura so se de na o manipa no ho timi ye wahi bayre chi ye chi bayre o so for me so bayre pa me pe wo chi bayre no na chi ni ya pa na me pe na nka wo ye wadwuma obi so ye na dwuma ndese no ho ye wahi sister so mpen ho asem me bompa ye yimpa ye ma wate odi pe biara no so obeche wo so nkrante ena no pe wie ye o so Nyankopon che ne so nkrante in the name of Jesus rakaus rakarusa ye che ne so nkrante ticha bra Base biara wuti no woni pedwamo ye de nyameja chifaso makura sa ye pon afre me mese meche o ye kira kwan wate me wona ne beko bayira no be chi sa de be sa de bia be kawo na de wono ne se na ni eden no omra mrehe mienwe me so for sanse munu bi se na ya michiri no me hu so obi ye bibi na wan kasa no so oye wa adwene so so di bibi boni tumi boni bi so de etia na wo hye mabufuo me nwa ba ye pon afrem wate me ma wura mfio tie kosi ye pon afrem yes I'm sorry why bye bye Hey, me ba cholo radio no why wadaroma wo se me friends say another man take us on papa no me ba cholo say na o frefri
na me na me frɛfrɛ kwanwoma boston kwanwoma boshe side ho no na wote afede wonya frequency ni ye on na me say I very careful na osofo me ka me bebo mpa ya ma me nwia ba no onhwe ye na nanim ho no wa hwe obi beba beku abro no ma aboa ayetakraboa ewo anim ho why nti I very careful why by yepon a frɛ me na me kire wade amoa ya ma me say wadua no mu beto a wanka se beji wunsem ewurade beye me na me so na yo o ma me nan yepon a won ene sofo sa ewurade nyankopon de sa de na ahye me se menye obia woti pins woni ni paduam a wanu mu aduru a wanu ma enko no yepon asa nipa no mfrɛ me mɛkyerɛ no yɛ kyira kwan so obi ɛwɔ sɛ ohia me awie ya wa asɔre da ho a mɛkyerɛ na me na hia me yɛde nyame tumi bɛbɔ mpa yɛ de ama no why enti no sɛ yɛpon kora na obetimi de wo maame aba yɛ wɔ abu akwa enti sɛ yɛpon na obetimi de na ba betimi bɔ mpa yɛ ama wate ɔsoso nyankopɔn a wasi nipa afiefo bɛyɛ na tamfo onipa biara wo hwehwɛ wonim guase onipa biara wo hwehwɛ wo kabo ɛwɔ wo dwuma wo de awurade nguna ne mase awurade nguna ne mase awurade nguna ne mase mafra abofo so omu megyira baabia wo yɛ adwuma no na omo ankasa ma wo dwuma enkoso abofo na ankasa ntwi nipa mra in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus in the mighty name of Jesus Christ. Binya ba ma wo mfi yepon afrem wate. Erade enka ho. Oho no agrek nwamase wo no aya na omunya frequency ni ye. Enti se omunya frequency ni ya me patwa no aba Facebook ana se TikTok. Facebook ni Katakyie live. TikTok no YouTube ni Katakyie FM TV. Erade nyankopon be ye wiye. Hello. Me pacho dini baby a free. Atako fi ka se free. Atako bare kese. Pacho amachi bare. Amachi bare kese. Amachi bare. Eno no wo hefa. Bare kese. Aha, oh okay. Anya so utimi fa da ban ho ne konesa. Okay. Ano pe mi nyade na opese radi nyankopon ye ma ho. Pambacho bosomi bechin kase mato hunu so enko oh na so no bu paya eradi be yo yi wa mi nwa be ma me bompa ye wo Yesu di ni mu fa wonsam yenu so usisi mame fa wonsam yenu so usisi mame pambacho mai me bompa ye wo Yesu di ni mu ni pejano mo kwa biara problem apa ho and what Jesus Christ did mo ye boya medi boya sudia e dinu fire the sombo ready pejano mo in the name of Jesus 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 in the mighty name of Jesus Christ. Kofi Gofi woso nyame ya adoma o ye pon afrem wate na menche o ye kira kwan eda fiada efiada ye di anim ya ye be ya asore e ma ore mfi ha efiada ye di anim ya ye be ya asore ha said ye wo hu se problem na eso no e ha wo no ye pon a wo de frɛ so fu wunim wo de Kofi ye pon anu afrɛ ade ba kwa na ha nyame ma pa ne se on onim sɛ so wɔ asɔre na wɔkɔ no ɛyɛ sikasɛm wokɔ kora asɔfo kwaji usika me pa kyɛw awurade ahyira yɛ awurade ayɛ yie sɛ nyame nam yɛ so yɛ adeɛ bi ma wo na wankasa wakoma mu no deɛ wofiri sɛ wo wakoma ma pɛ sɛ wɔde boa nyame dwuma no na wɔde ayɛ den wɔde aboa enya afi na abeba asɔre ne yɛbɛbɔ sika 10 million ne dabi enti so obi tie na sɛ saa de ne na ehunu no na amani ntimi ma asɔre a mehyerew emma saa de ne ehunu de wo ye wo no ɔno na ɛkasa gu wɔ asomo because onim sɛ wo ba wo benya ɔgyeɛ
Edu asɛm a obɛka kyɛ won sɛ we kura wo kɔ ikura no kura wo kɔgye wusi hu sika nyina afi wan kasa wo to wo kura na wo nkɔ hello me nyaba wo dini ba bi afrefri hwɛ wo se ne credit besa me ba jo dini ba bi afrefri me ba cho me kasa free hello me kasa free intensity entense ye ma me wo credit besa kafra wate wo credit ne sam me pon a me ankasa mesa ye bia ma wate me pa cho mate Erade nhyira wo anopede na pese nyame ye ma wo me pa cho me tie wo mpai bo no akama kuma na ye me de pa nti me se me fra wa mo wa bo mpai ama me Amen. Mama me bompa rigi wo topic na ye me de aye wo de pa on Erade nyankopon wo nhyira wo me bompa ya ma wo ne wo na pa bese me hia ne ne bompa ye pa me ba cho mate nyame adoma me number ya wa free ya no ye pon ano wa free me na ma kire wo ye kire akwan why me pa cho mate na waba asore dan ho na yakoso abompa ye nyame nhyira wo pa but me bompa ya ma wo ne wo nananom why in the name of Jesus Christ mama say mama me bompa ye wo Yesu din mama me de won ne wo bushia no nananum nyina num oje ni mu moja na ekasa ye no a esofo ma sama do procurant mi nyina no sa moja ne kasama o sa moja ne kasama o e wo Yesu din mo awun biara dura na joa omuko meeting efa wo ho ene wo Yesu Kristo din mo medi nyame ja asodin so so omu bodi anajo so omu bodi awia omu bodi ndasuo ba omu bodi awomachia e jam fire omo unkuku jam fire in the name of Jesus mama shout fire amen mama kasa fire. Oh Jesus. Nyame nhyira pa mama. Se won so wani agi nyame asema da ne da nyina ye de bre nyame ma no. Ze intensely fo nyina nyame nhyira ma. Ofrefri intensely on. Hello. Okay, hello. Wo me pa cho di ni ba bia ofrefri. The pa cho your friend me first me frefri afari. Okay, ano pede na pese nyame ye ma minya ba. Apa mpesa obo mpa ye mama. Mama mpa cho fa de en wadaroma. Papa bibia Juma sem na just all round so no Erade be ye wadom wate also for last week sorry mami bia wo bae na in fact ono ankasa na afekura de na bamabu nkofo ahye ne bopa se nkomo babu ano nenso wo bae ye bompa ye ma no o se papa mi duru fie no me bra ba ku bia mani nna no so kura wo frɛ me a no obusa me se me wo account number na me se bo account me de me wani mobile money o se ene gina so me ba o so wo hwa munum hwa na nipa na send no 5,000 Ghana cedis di nyame tumi ye no me bompa ye yimpa ye ma wanted asoso nyankopon wo de adanse bre nyame ma onipa twene wo wonte ase no na wotwe mo fa adanse a wonte ase emre wo onfa adanse a wonte wo ase emre wo in the mighty name of Jesus ade biara esisi wo kwan emma wonte bi nya anije wo abrabomo madomi e chema fruso in the name of Jesus Rukada Shataka. Namisha wati mame. Nyame ya duma wunim. Aya pe sugar. Nyame ya duma to sugar esichiri Papa. Ubenya kura na esichiri na tetiwodie ni bi na yedi gu team na aye boss no. Aya pe bi wate. Anadwi okwa akoda sas mako 7. Nefa gunsium. Ebo be 8 aframe na menkyere wade ne fa ye. Why? Nepa say ye. Erade nhyira why? Bye bye. So for ye bompai. Ye ka kire nyankopon se
onipa bi a wotu anim amana esanse wo hu se nhire bi ba ma wo no wotu anim amana so obekun de osusu nyankopɔn ma ne nto saa amana ne mu kasa Awurade Yesu o kasa Awurade Yesu onipa biara wotu anim amana wo hu nhira eba na wotu anim amana ena no paya me bɔ me hyɛbɔ mpaya ena no paya me bɔ me hyɛbɔ mpaya me kani tuma amana na wotu no onu antomo shout fire obi ehunhyire bi a eba ma wo enu wotu ho amana ka sɛ Awurade ena no pay ena wie me bɔ me hyɛbɔ mpaya do wotu amana da manimo na ohunhyire eda manimo no wotu ho amana se mimi nkotomu de mekanituma now fire Jesus 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 fire in the mighty name of Jesus Christ. Holy Spirit yebotuo bobie botuo ko mami abusuamo botuo ko papa abusuamo botuo ko wadwumamo botuo ko wukuna abusuamo botuo mantemo de won pesa obedi ye body tuo de wo chon san abrabomo ye body tuo de wo solite wushika sema ye body tuo de won pesa obawo ye body tuo de won pesa obaware ye body tuo de won pesa obeni adwuma ye body tuo de waji wanimo nyama ye body tuo botuo in the name of Jesus Christ. So for yembre na so me fa ko ba akopɛ so wo pɛ ye kira kwan a ye pon afrɛ me why me fa ko ba akopɛ okay mama ko we watimi abo wurum why lucky pa good morning ebu akwa mem ye maju anya me hira wo ne wabo wurum senka enhira nka wo hura so nhire ni nyinara se de wonja gidi a watimi abo wurum no Awurade Nyankopɔn fa nhira ni yedie enkwatenteni apɔmuden ento a Jesus Christ me yaba a minimara 1 2 3 o abofra wawo o abofra wanya because me hu number 3 hello temenka ezedi emuye me se wawo ana wawo me fa time ma wutu wawo tu time me hu o mani ages yesen me fa to peninu of 5 years na ketwa no so ko 3 years ketwa no ko 3 years me fa time